internet la kon jan tellement gen plezi men de koz. Facebook, kon jan son kesyon de krey, ti moun da l'ekol ankon, yo bakin de kare, bakot pa oujoti moun de. Krey Oasis, yon krey Bonaiv, alo wale de krey Leogan. Mwen chaptan bon mwen baye sa men, ba mwen le piti a moun moutel de son. Kekis! Kekis! Etil! Vini papa? Oui, I'm fini. Go. Oh, that's how you are doing it. Mwen ton de devan la, yo bat mo fe daye. Si adisyon yo bon. Aba mi se fe Cristiano. Oui, galan. Adisyon yo ba ou fe, pasko wale kompose papa? Nan re ki sa yo, nan revize. Mwen che, ba mwen gen nan bon ti adisyon pou fe. Ka ou la bon. Ti adisyon pou fe men. Mwen nase, nan sa ou men tombe nan... Ok, adisyon men. Ouye, nase ou mwen. Nan ou men tombe nan. Wala. Able di, nou pa komanse an paket. Mwen getan fè sa la evi. Map soujou. Adisyon komanse isi. Datou l'ekol ou bakon nou komanse. A bon pa ou. E wap fon fason pou kode? Koman pou kode la. E ba la papa, awe an ate de map gade ki sa ou bo fè la men. So, ba yon dik sa non, men dik sa ba gen yon. Ti moun koun yava sou l'ekol men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa fin ou e de papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ki met ki de si de do? Sa wala la. Din se chifon yon ka yon. 1, 2, 3, 4, C'est une addition bien facile. 9, 10, 9. La fin de ma fini. D'accord. La acabamos de estourar. Se adisyon wap mwen ka bou ne adisyon. Men. Zo! Yo, fini men. Lontan? Sa mi konnen ou yon fom? Oh, right. Bon ben ba mwen sa. Alright la. Ali adisyon di 1 plus 9. 9 plus 1. La jou. Nel.